Nā, kei runga pahikara tonu tātou e hoa mā, I nā te tini o ngā hua ka puta ki te hauora o te tangata I te mahi e ke pahikara. Koera te tino whakapono o te hunga e whai ana I te hōtaka whakangungu a Kōkiri Marae I te whanganui ātara. Hawhai haora noi ho ia rā ki runga I tō pahikara ka rewa ki te rangi tō hauora tinana. Any activity that our people choose to do, as long as it's an activity and we're moving our tinanas, then that's all good. Ko hātea ruru te ringa whakahaere ngā kaupapa whakapakari, kori tinana o Kōkiri Marae. Te whakapono a tētahi tohunga whakakori tinana a Karen Scott, kei te tautoko ai e ngā mahi a hātea, ka hore he taputapu I ko atu I te pahikara, hei tiaki te hauora o te tangata. Those that have weight issues don't have to worry so much of the jarring of the joints because it's a low impact bearing exercise. No te ahiahi tonu nei ka taimai tēnei pānui a te manatū tāpoi e meana ko whakamana he rātau ngā tono a ngā rohe o te motu mo te pūtea hei hanga I etahi huarahi pahikara ki roto o rātau rohe. For me, I've actually found that cycling is a lot easier on our bodies, and it's probably fits somewhere in between the walking and the running. Ko te kaupapa nui kei moe te araro o hātea I nei, ke whakahau I te iwi, kia tahuri ki tēnei tūmomo whakakori whakapakari tinana. Joe Glenn, Te Karere.